See you real soon. Vem cá. Hein? Vem cá, papai. Vem cá, papai. Hein? I waited for justice, but justice did not come. I won't listen to him. Because you need evidence. You need proof. Vem cá, papai. Best-selling Ah, novel ah, ah. For Lovely Bones is available starting April 20th. Also available in HD. Also coming soon, in Crazy Heart, Bad Blake is a heartless Vai, neném. musician Vai. who's down on his luck. Vai pegar o brinquedinho. Young journalist helps him find the Ó, way aqui, ó. to find music. A outra aqui. Ó. Something cries for her fascination. Ó. Here we are. Pega. I'm bad, Blake. Your tombstone will have my real name on it. Until then, just gonna stay bad. Oh, 57 years A testa no chão, hein? Why don't you sit down and write some songs? I'll keep going. There's gonna be a this year and the last 7 Thanks for coming out. So good to be home. Jeff Bridges gives an Academy Award-winning performance in Crazy Heart. Available starting April 20th. Also available in HD. Anda. The hit Anda, rapaz. series Saving Grace Anda, rapaz. season. And you Anda. Olha a testa no chão. Lucas. 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 Lindo do papai. Hey, E nenê. E nenê. Você já viu que eu te filmando, né? yeah. Pega o brinquedinho aqui, papai. Ó, ó o brinquedo, ó. Ó, ó. No matter how you find God, me, Matthew, Papai vai pegar all the same. um outro brinquedo pra você. Pera aí, quer ver? I could have anything else. Matthew's offered to solve all your cases. Cadê o outro? How come he can solve them and you can't? More like I won't. Maybe I'll hang out with Matthew for a while. Okay. Okay? Just like that? It's always been your decision, Grace. Always will be. See how Grace's journey comes to an end in the TV entertainment section under TNT. If you're a Showtime subscriber, you can enjoy Showtime's hit movies and series anytime you want. This week, enjoy episodes from the 4th and final season of The Anda, Frivolous rapaz. Plus The Tudors. As an older King Henry reaches the end of his reign, scandal and betrayal plagues the Tudor courts. It's mine to wish that he and I maybe Ei, Lucas. Lucas. Psst. Ei, ei. bring them to each other. Vem pra cá. We all know. Ups. Pra cá, vem. And you can still catch up with the 3 seasons on demand until Porque mexer onde não pode, né? Hein? Você quer mexer onde não pode. Falei, eu quero mexer onde não pode. lose your head with the Tudors. Olha, olha, neném. Demand. If you don't have E papai? E aí? Ih, tá filmando, você sabe que tá, né? Vai pegar o brinquedinho lá, vai. Ali outro, ó. Ali, pega o outro lá. Olha lá, olha lá. Pega. dabbled in nearly Pega, every quietinho. entrepreneurial pursuit from real estate to entertainment. Pega. Now the Donald takes viewers inside one of his greatest passions, golf. In the new Golf Channel series, Donald J. Trump's fabulous world of golf, the brash billionaire invites 2 celebrities each week to compete head-to-head on one of his famous golf courses. Today's match. 2 football Hall of Famers and the old single-digit handicappers. Jerry Rice versus Lawrence Taylor. How you doing, man? Good, man. Good to see you, man. Good to see you. Everything's good, man. Jerry, one of the best, if not the best, ever played in the NFL, but unfortunately we're not playing football tomorrow. All right, we're just going to go. I heard you've been here for what, about 3 or 4 days. Yeah. It goes back to football. And there's a lot of bad Ups. you know, New York Giants. We don't give a lot. That's the series premiere of Donald J. Trump's fabulous world of golf in the sports and fitness section under Golf Channel. Or Cadê o negocinho? Pega. you already know about Comcast's great products and services, but did you know that we're also A cabeça aí. A cabeça aí. Lucas. 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 Cuidado. Ele consegue pegar o negocinho, não? But our biggest single effort is Comcast Cares Day. On this day, over 50,000 employees Lucas. Psh, aqui outro, ó. Papai te dá outro. Olha aqui, olha aqui. across the U.S.
Olha aqui. Ó, o sapinho. Ó. Ih, cadê, neném? Ih, papai. Vem cá, vem. Olha aqui, tá arrastando, ó. É a primeira vez que eu coloco no chão. No chão, sem ser aqui na cama ou no chão da madeira. Lucas. E aí? E aí, papai? Vem cá, ó o papai, ó. Vem, papai, vem. Sai de pé da cadeira. Vem pra cá. Vem cá no Daddy, vem. Lucas. Vem cá. Come here. Come here now. Lucas. Hey. Onde ele quer ir? Come over here. Pega, neném. Pegou? Peraí, papai vai pegar o brinquedinho e botar pra cá. Pega, neném. Pega o brinquedinho. Pega, neném. Get it. I am the reincarnation of Leon Trotsky, and if you give a gift for any other student another unjustified Eu ia tirar o macacãozinho dele, mas tô com me machucar o joelhinho dele, então eu deixei, escorrega um pouquinho. Binga, bebê, binga. Ó. Vem pegar. E papai, isso aqui, pega. Ih, de baixo da mesa. Cuidado com a cadeira. Atesta aí. Pega. Isso. É, menino. Vira não, que você vai machucar. Ó, papai pegar. Ó. A testa, viu? Aqui, ó. Aqui, ó. Vai lá. Vai. Pega o brinquedinho. É, nenê. Daddy. Ei. É, nenê. E bebê. Babinha. É, já vem na cama, né? Vem pegar, vem. Vem pegar. Eu vou pegar isso aí, bebê. Vem, força. Sobe na caminha. Esse é um colchão, tá no chão. Sobe na caminha. Ó, olha lá. Olha o brinquedinho lá. Vai lá no brinquedo, olha lá o brinquedo. Vai lá, Já sabe na ponta que é. Tá vendo? Olha o teu sapequinho, ó. Tá babando, né? Tá na baba. Pra limpar a baba. Ó, bota a cara. Vai assim que você vai machucar. Machuca o rostinho no chão. O chão é duro, bom. Não é igual o colchão que não. E fica mais aqui, ó. Ui! Vem, neném. Hein? Vem, papai. Sobe. Anda. E pegou. Pega. É o Mickey Mouse. Clubhouse. Come inside. It's fun inside. It's the Mickey Mouse Clubhouse. Come inside, it's fun inside. E ele gosta da musiquinha do Mickey Mouse. Quer ver aquele aqui, ó? Lucas. It's the Mickey Mouse Clubhouse. Come inside, it's fun inside. É, neném. Mas eu tô muito lindo. Ó, o DVD do Mickey Mouse. É, joga pro papai. It's the Mickey Mouse Clubhouse. Come inside, it's fun inside. Aqui é macio, tá vendo o colchão? Okay, that's the end.
Papai vai parar de filmar agora. Isso. Agora vai ver o desenho. Bye. Dá bye, Daddy. Bye, Daddy. Chicken in the cutting edge section under Adult Swim.